I mean, I'm going to vote Matama because they always say we must vote for change, but there's no change, you see. I'm voting no vote. I'm voting in your family to be rich and njengoba ke vote kusasa labanye abantu bakuleli bevakwa ngathi bashiwe ngaphandle kulokhetho. Polokwane, including this route, it was very misty that you could not see the route very clearly. Ushore bandar balishumi nakusathu ngesikhathi itekisa ishayisana buso nebuso nelo lemgwaqweni R521 emkhathini kwePolokwane neDendron eLimpopo. Baba kuhle kuhlangana nizabeni teswati la SABC khumbula ukuthi sikhona ku X, Facebook na YouTube ngokuthi uthi SABC tindzaba ke sibukele thamba embili umuhla. Njengoba ke vote kusasa labanye abantu bakuleli bevakwa ngathi bashiwe ngaphandle kuleli khetho. Bantu abahlala etaladini nalabathengisa ngemtimba bathi kude sopolitiki rihluphe ngakuta kubo retinyanga lecishe etibeti nzathu lebesolo kukhankaswa ngato. Labanye babo bathi ngeke bavote kuleli khetho njengoba bathi livoti labo alisebenzi. Leli seliyange kuba live leligcwele insha. Bangu 63% bantu labasha labanyiminyaka lisuka e15 kuya e30 nakune. Kanti ke lolonke lukhetho lubanjwa kuleli inseko uthola insha yevote ngebunyende. Leli tabamba lukhetho lwavelonke lwenzando elinyende kusasa lekulihlandla lesikhombisa. Insha usemkhathini ukuthi ayikabhalisi noma yenenzabane ukuthi tawuvotela abane. Labahlala esitaladini bathi babakhohliwe bosopolitiki. Ngalesikhathi kuyovotwa leli kukhona leli bashiye ngaphandle labakhohlwa. I mean, I'm going to vote Matama because they always say we must vote for change, but there's no change, you see. Personally, I never vote. I have come to a point once in my life where I did register. I'm voting no vote. I'm voting in your family to be rich and I'm voting omunye umuntu nabangani bakhe ukuthi imali. Kahleho Moloyi nebangani bakhe sebahleli etaladini iminyaka lelinganiselwa kuleli 10 kanzi tshwala lidzakamiva impilo labayenda imihla nemalanga. Uthi ede avota ngoba bamkhohliwe labasemagunyeni. Ngeke ngithathe i-effort ngiye ngiyovota because mawungathi uyabheka as a young black man we are born into a statistic ukuthi this man by the age of 35 he will be rather dead, incarcerated in prison somewhere, or he'll be homeless and without a job. Labanye lebeva ngathi abanakwa ngulabo labathengisa umtimba. Kanzi kwamanje tinhlangothi tepolitiki tihlukene ekhathi ngaleli business lekuthengisa kwemtimba. Labo labathengisa umtimba etaladini taseJozi bathi ude namunye sopolitiki lake wafika kubo akhankasa. I almost worked here for 3 months. There were no politicians arrived once I was working here. Usasa abantu bakuleli bavotela uhulumende wesikhombisa kuswele lathola inzando elinyenti. Njengoba kuvota kuqhubeka ngaphandle kwetinkinga letingadane evenilonke ikomishana yokhetho iqinisekise ukuthi bavoti batavota lapho babhalisa khona. Le komishana ithi ngabe ungakafaki isicelo ngaphansi kwa section 24A saphasiswa ukuthi uyovota kulesinye isikhungo kufanele uhambe uyovotela lapho babhalisa khona. Nangabe uya kulesinye isikhungo ngeke ukhona kuvota. Elikhethweni langaphambilini bavoti bekade bavunyelwa kunoma ngisiphi isikhungo ukuthi bavote ngeliphepha lekuvota kuvelonke kepha lokho kwashinjwa nakuchibelwa umthetho welikhetho wa 2021. Linyende lelibhalisele kuvota ngalokukhethekile livakashelwe emidini yalo eSoweto. Kepha labanye abakakhoni kuvota. Bamfula sebakhulile abakakhoni kuvota ngobe labasemagunyeni beIEC abakafiki. We waited in vain since early in the morning until no apologies have been granted to the most senior members and the veterans of South Africa. Seknekthule Orange Farm kulandzela umbhikisho lonelidlame kulendzawo. Takhamuti betivala umgwaqo ngematshe tifuna gesi. Kanti iIEC ithi lukhetho lolukhethekile luhambe kahle idolo. Kepha bavoti abavumelani naloko.
kanjani ngoba asilagesa sovota kanjani ngoba sikhansela kumnyama kumele sivote sizovota kanjani langa kuvote bamvu labalinganiselwa ku-29,000 ngemsombuluko kanzi kwabhalisa labangu 145,000 bavoti baqhubeka nekuvakashela tindzawo tekuvota. I'm very excited that I managed to vote. Everything went very, very smoothly. I'm really very impressed. eNyakatfo Kapa nalabakhubatekile bavotile. Labanyenti ke bebajabulele ukuthi balisebenzisile lilungelo labo. Ndiziva ndinovuyo ndinogcobo njengomuntu ongaboniyo partially sighted and ndifuna ukuthi abantu abablind bafumane umsebenzi nabantu abadisable bonke bafumane imisebenzi and then bekhona utshintsho. NaseGqeberha konke kuhambe kahle lomuhle kuseni. Titeshi tekuvotwa tivulwe ngesikhathi lesifanele. Licembu lebalaphi benzabuko eJozini eNyakatho KwaZulu-Natal linikete imbono yalo ngesimo sepolitiki kuleli emva kwelikhetho lakusasa. Lolu khetho lisathiwa nje kalolu lunembango lomkhulu solo kwanga-1994 kanti ke Muzi Mpamani Khwesha lihlala emakhonyeni ukuthi licembu lesanza kusungulwa iMK Party ulenzele ukuthi lisebenze kahle kulolu khetho. Khwesha uthi ngekubona kwakhe leli cembu lisemathubeni lamahle. Mhlakanipho Mogwaza uhlanganisele lo mbiko. Abasebenzi baka IEC bayongena imizi nemizi bayovotisa labo akade bebhalisele ama special votes emakhaya kokhona ke abahambile ke bayekhungwini beyovotela khona ekhungwini labo basakwazi ukuhamba kodwa ke sithe sisahamba ke nabo baka IEC sase sithola sesikhona khona la kumlapho wendabuko ubabukheshwa babukheshwa asithokoze sibonga ukuthi usamkelile la ekhaya mhlawumbe mangase sichazele nje baba ukuthi bangakhi abantu abakhona la ekhaya bahlangene namathwasa nabantu nomndeni abalindele ukuthi bavote kusasa nanokuthi wena njengomlapho wendabuko ukuthi njengoba uzobe uyovota kusasa ufuna ivoti lakho liwenzele ini kahle kahle emkhulu. Siyathokoza ukudibana nani cha thina sibheke umsebenzi omuhle kusasa ozokwenzeka phakathi kwawo wonke umuntu ngoba baningi abantu abangasebenzi labahluphekako. So esizwe kuyena ukuthi uthi abadala bathi ubani kahle kahle ozodla umhlanganiso kuleli khetho ku-national na ku-provincial phezulu uzokudla umhlanganiso MK naphansi aphinda udla. Siyathokoza. Loyo ke bekumlapho wendabuko ubabukheshwa esho ukuthi mebheka lapha esibukweni ubona ngathi iMK ezothatha kulolu khetho ku-national na ku-provincial njengoba kuyibona ababhekelele abantu abahluphekayo la ezweni. Angibuyele kuwena. Wakhuluma kwasa ikomishana lokhetho ithi icishe kuvuleke imisebenzi esikhashana lengu-300,000 lolu khetho leliviki. Lokhu ke kusho kunyuka kule misebenzi lengetulu ka-200,000 leyavela lukhethweni lengcilo lwevelonke nolwetfunza. Le komishana ithi abantu abasha labahlomule kakhulu etfunzeni tonke takuleli kulo msebenzi utawuthatha emalanga lamane. Abantu abasha labacashiwe labasemkhathini weminyaka eli-18 nama-35 bangetulu kwama-percent langama-60. Dingulungwane letingamashumi lamabili nakutsatfu futhi iteshi tokuvota tingalo tonke takuleli letikulungele kubamba likhetfo. Leli teshi tifake ekhatsi tikolwa emasonto emahholo emphakathi naletinye tindzawo tabomasipala. I-IEC ithi ngenxa kwenyuka kwesibalo sebantfu kuleli kudzingeka ukuthi yengete titeshi letinyenti yacasha nebantfu ngalomjalo. We had 203,000. 2021 we had 233,000. We currently have over 300,000 people that's going to be deployed to the voting stations. I-IEC ithi bonke labantu labacashiwe sebakulungele kwenta lo msebenzi wokubamba likhetfo. Ithi itfola ticelo letingetulu kwisigidzi. We have more than 66% of our staff falling within the youth category. Now, they are tech savvy, and part of our recruitment criteria and our recruitment strategy was to get the young people on board. Ntokozo Mhlongo wase-Orange Farm eGauteng ungulomunye lobe nenhlanhla ecashwa i-IEC.
I feel privileged because other people don't have the chance to be here, and I am excited to meet people who are very representable and who have higher places in our economy and in our nation. Iyayisitsecedzile ngelihlelo lwayo lokuqasha kanzi iphindze yaxwayisa abantu ukuthi bacaphele igilamkhuba lelisebenzisa ligama le-IEC kuthembisa abantu umsebenzi longekho. Kushona abantu abalishumi nakuthathu ngesikhathi itekisi ishayisana buso nebuso nelole emgwaqweni R521 emkhosini kwePolokwane neDondren eLimpopo. Besitolo liphuthumako basebenzisa imishini kukhipha dumu lebedvaleleke kuletithuthi. Labalishumi kulabo labashonile bothishela bekade baya M17 eSinobarana basuka ePolokwane. Njengoba sekusele amahora lambala ngaphambi kwelikhetho kuleli sekushone abantu labalishumi nakuthathu engodini yetimoto lendeke emgwaqweni eDondren ePolokwane lamuhla ekuseni. Luphanya lwesikhashana liveta ukuthi kungaba ingungu lebangela engodini. This morning, the whole Polokwane, including this route, it was very misty that you could not see the route very clearly. I think it might have been a contributing factor in a way. But at this point in time, we're just also waiting for those that have to do the motor vehicle investigation to check what has happened in both these vehicles that are involved in the accident. As we speak now, already 9 bodies have been confirmed dead. There are those who are still trapped, including the driver of the truck. It's very much touching. It's a situation that indeed, as the province, we want to say to all the affected families, receive our sincere condolences. Litiko letemfundvo eLimpopo lithi labalishumi kulaba labashonile basebentela lelitiko. Letinye lesibetolo komishana amaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant General Mhlanhla Mkhwanazi ucela amaphoyisa lesifundza ukuthi awuhloniphe futhi aqinisekise ukuthi uyalandzelwa umthetho njengekusho kwemthetho sisekelo. Zabreswat la SABC sigaba sesibili nokusanza ngena athi sekhona ukhethe kahle ehlala nathi sekwamukela. Komishana amaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant General Mhlanhla Mkhwanazi ucela amaphoyisa lesifundza ukuthi awuhloniphe futhi aqinisekise ukuthi uyalandzelwa umthetho njengekusho kwemthethosisekelo. Mkhwanazi bakakhuluma kumbukiso amaphoyisa egcina letawuthunyelwa etikhungweni tekuvotela kulesifundza. Angetulo etinkhunga telishumi nesikhombisa amaphoyisa letawuthunyelwa kuso sonke lesifundza kulolu khetho. Of conduct, we gave a commitment to the people of this republic that will protect them at all costs. Tikuleti setulu temaphoyisa tikhumbuta emaphoyisa ngemsebenzi wawo liqashelwe wona njengoba lungiselela kuyobekwa etindzaweni letehlukene esifundeni sase-KZN. Lamaphoyisa atawubekwa etindzaweni tekuvota letingu-4,900. Tinengtindzawo letibalwa njengaleto letinebungoti kakhulu lekufaka ekhatsi letingaphasi kwamasipala we-Amajuba, weThukela neZululand. Make sure that you apply every bit of training that you received on how the IEC expect us to secure these elections. You all have the booklet, the security plan, and the do's and the don'ts that has been given to you during your training. So please apply that and do not compromise. Aphendula ngetinsolo letibhecwa i-IEC mayelana nekuhanjiswa kwemaphepha ekuvota, Mkhwanazi uthi onke emaphepha ekuvota kufuta agadwe ngemaphoyisa nakahanjiswe etiteshini tekuvota, uthi siyaphenywa lesihlakalo sendeke eHammersdale. IEC is contemplating registering a case on that, and those political members might find themselves in trouble because they then interfered with that which they're not supposed to interfere with. The political parties took an oath, and them was to make sure that they report everything that is done wrong, but not to intervene on any IEC related matters. Mkhwanazi uthi emaphoyisa aphinza ahlangana nelicembu libandvu lebelisolwa ukuthi lingahle liphatamise lukhetho. Takamtela sevuza KP for the Christ empumalanga sethishintsha umcondo kendzaba ekuvota. Etinyanga letimbili etingcile takamtela athi ngeke tivota ngenxekungethula kwetinsita kulendzawo. Kuvota ngalokukhetsekile kuthiwa kuqale ngaphandle kwetinkinga kulendzawo.
Luyaqhubeka ukhetho njengoba kulilanga lesibili lemavoti lakhethekile. Kanti itakhamuti yasevukuzakhe eBeam eFallcrest yaqhubeka nokutheleka eteshini tekuvota. Letakhamuti isithi nesiciniseko sokuthi itawukhetha inhlangano letawunaka tidzingo tato. Amanzi sesiwatholile konke sesikutholile kahle kodwa samlinda ugesi. Ekulindeni kwethu ugesi sizohamba siyovota. Sivote inhlangano esiyithandayo. Inhlangano ezosiphatha kahle kule minyaka ezayo. I-challenge sesenayo manje usasa ugesi esingakabi nawo. Okunye amanzi sesinawo siyajabula futhi ngokuthi sibe namanzi. Nokuvota sizovota futhi. Njengoba kusasa kuyilanga lokuvota siyovota, ngiyathemba ukuthi iqembu engizolivotela kuzoba iqembu elizongisiza njengoba ngumuntu engenayo indawo yokuhlala ngisadinga indawo yokuhlala. Lukhetho la wonke litawubanjwa kusasa kuleli. Elangeni lakusasa sevele kuyovota emaqembu akhankasile aveta lokho kuphethe nalahlose kwendela kwendeka uphumelela lukhetho. Kunembonelo yahlukene ngalolu khetho naloko lokungalenzelwa. Kukhulumisa lenzaba sinaye Dr. Hlengiwe Ndlovu kusihlethile ngaloko lokungalenzelwa. Asivusele Ndlovu somukele ndzabeni teSiswati la ku SABC. Ngibonisile nakubalaleli bami. Ndlovu kusasa kuyavotwa kunenge lokukhulunyiwe ngalolu khetho lo nyaka. Ikakhulukazi lwalefananiswe nelukhetho lwa 1994 yini lokwenda ukuthi lukhetho lufananiswe nelukhetho lwa 1994. So into ebangela ukuthi ukhetho lufananiswe nokhetho lwa 1994 ukuthi siku 30 years ye democracy. Le esasicabanga ukuthi mhlawumbe izaba yenkululeko. So masihlanganisa u30 years akusafani nalokuthi kumane kuthiwa siyidemocracy entsha. Sesiside isikhathi sikule democracy and abantu bafuna ukubona ke ukuthi yini le eyona kanye lolu khetho oluzayo oluzosinikeza yona. And yikho ke kuthiwa ke lukhetho olubalulekileyo ngoba futhi enye into for the first time sinama parties amaningi angenelele lolu khetho. So kuzawubonakala ke ukuthi kwenzakalani ukuqhubekela phambili. Kunesithombe sekuthi kusebenza kwelicembu lelibusako kubonakale kwehla eminyakeni yelikhetho lesisuka kuyo. Ngabe lokho kusho ukuthini? Well, kulindelekile lokho ukuthi isupport yehleke ngokuhamba kweminyaka ngoba muthi uyaqaphela ubheka nje across iAfrica nje yonke jikelele lamaqembu amaningi alwele umbusazwe ayehla kwi-support kodwa ke kukhona ne-challenges futhi ezilapha ekhaya eSouth Africa ezihlangene nokusweleka kwemisebenzi abantu abasha abasebenzi badinga imisebenzi kube khona nezinye izinto uEskom njengamanje uGetsi uyasokolisa namanje silindile ukuthi emva kwama-elections sizobona ukuthi kuzoqhubekani kulento yoGetsi but abantu bayakhalaza ke ukuthi emva kweminyaka engu-30 years uhulumende ka-ANC uphethe akukabonakali kahle ukuthi ilizwe libheke phi liyapi khona ke kungashiwo ukuthi kukhona ushintsho olubonakeleyo ezintweni eziningi abantu banamanzi abantu banazo izinto kodwa ke ipoverty saqhubeka izinto eziningi nje azikakahlangani kahle so abantu basakhalazela lezo zinto and ke kwenza ke ukuthi bangasabi nethemba ke lokuthi bangavotela iANC iqhubeke kungakho ke sibona lokwehla kwamanani ke oxhaso lweANC. Sibone kuba khona amaqembu lenta umfelandawonye lebo ubita nge-multi party charter. Ubona kunganani kuphumela kwalawo maqembu lawo kulolu khetho lesiyakilo kusasa? Ulindelekile ke umfelandawonye ke kule abathi coalition government ke kuloko esibhekelele kukhetho esiya kulo and lokho kubangelwa ukuthi ke kungenzeka abantu abaningi abaqaphezo politiki abathi kungenzeka iANC ingawuhlanganisi u50% plus 1 ukwenzela ikwazi ukuphatha kodwa ke sikhathazekile kakhulu njalo nama South Africans akhathazekile kakhulu ngale ndaba yomfelandawonye ukuthi ngoba ingasebenzi kubo masipala basemakhaya kuma local government uzawusebenza njani ku national level so yiyo lento ekhathaza ke abantu ababhekele ukuthi bazoyovota. Ndlovu siyabona ukuthi ukuvota sekuvele ekuqaleni indzawo kubonakele ke labanye baholi betifunza kakhulu kade eMpumalanga bavakashela sikhungo sekuvotela eHendrina eMpumalanga ingabe lokho kungaba namthela muphi ekuteni etiphumeni telkhetho?
Kubalekile ke bhuti wami ukuthi ke abaholi bona kube yibo ke abahamba ngaphambili ekuvoteni ukwenza ukuthi bakhuthaze nalabo abasemakhaya ukuthi bakwazi ukuhamba ke bayovota ngoba inkinga esinayo manje esibhekene nayo ikakhulu kulutsha lalapha eMzansi Afrika ukuthi esikhathini esiningi abantu baphelela ngokubhalisa kodwa baphele bengayanga ukuyovota. So makubonakala abahlali abaphathi kuyibona abahamba qala ngaphambili babonisa ke isibonelo esihle kubahlali ukuthi sokuyisikhathi sokuvota njalo nokuthi kubalulekile ukuthi abantu baphume ngobuningi babo bahambe bayovota. Sibakhulu Ndlovu isikhathi sakho. Ninabakithi lo yongidokotela Hlengiwe Ndlovu lungumthetho wepolitiki esikhulumisana naye alapha esikhungweni seTelkhetfo khona ke lapho babuka khona imizamo Telkhetfo. Sibutile ke mbukela ukuthi njengoba kusasa kukhethwa ingabe sokulungele yini wena ke uvota umbono wakho uyalandzela. Ngithi yebo sengulungele kuyovota sengibala ngisho nema-hour ngulindele kakhulu kuyovota lenhlangano yami lengiyithemba ukuthi le itawenda umehluko. Sengikulindele ngamehla abovu ukuvota kusasa ekuseni nje owaziwe yimini ukusa ngivuke ngihambe ngebhekizizwe esikhulu ila ngovota khona. Mina sengulungele ukuthi ngiyovota kusasa ngiyathi ukuthi mina livoti lami ngoliphosa kuyiphi inhlangano. Lelo khetho ngiliqhuba embili impela ngifisa kube sekusasa ngizophumelela ukuthi ngiyovota ngilungisele ikusasa lolusha oluzayo. Udala ke mina ngakulungela ukuvota ukusa nje kuyokwaziwa yimi ngiyoba nje abantu bokuqala bobe bephambili isiteji sami sokuvotela silapha eBenon lapha eActonville. Ngemagange ukuthi ngolishiya ivoti lami kusasa lokusayo ntambama nje uma ngibuye emsebenzini ilapho khona ngizobe sengovota. Lona ngombono wembukeli SABC eteyathweswa ukuthi uphendulela ngawo. Kuthi ke thesifala ukuthi randi linyukile ngelicathaniswa netimali takulamanye amazwe. Situbeka lapho talamuhla anasipitolo ukhona ndo zakhe nasimo selitulu bakhona besindebele kusasa sikhona ngalesine nakulikhethwa kube ngoluhle usale kahle. Ngetela shona lingedanza abatalo kanjalo ngetela shona lingenaso simo selitulo siboke kusidimo Dlamini kanze ke masibuka sithombe sethu kusihla namuhla mongena ke ikhasi nelive ngolo lomuhle likhombisa ke kubalila kuleto inzalo leto kanze ke mawisholo ngane live likhombisa ke kumbonya ngemafu kuleto inzalo leto kanjalo nasencenyeni yesifunza ke la iLimpopo ngolo lomuhle nakhona likhombisa ke la kumbonya ngemafu kanze ke naselangeni la kusasa mawubuka ke isifunza ikakhulukade enhloko ngakapa ngolo lomuhle ubona ukuthi ke lapha ekseni kuyoba ke netibhathi enkungu letikhasa phasi ukhuphukele njalo ngaleke la encenyeni yaso sifunza ke la iNorthern Cape kanze ke mawubuka ke la sifunza impumalanga nencenye yaso sifunza ke la iLimpopo ngalo lomuhle uyabona ukuthi leto nzawo leto ukukhombisa ke nakhona kumbonya ngemafu kanti ke masibukele mazinga ekushisa ukuthi la ngeni la kusasa emenjani mobuka ke la sifunza eGauteng ngalo lomuhle sikhombisa ke kubalela njengoba mabuka nzawo lefana nabo Bronkhorstspruit Johannesburg Springs Vereeniging hleli lapha kuye ke la 22 lokusho ukuthi lipholile kuleto tinzawo leto ngalo lomuhle kanze ke la sifunza iLimpopo nakhona ngolo lomuhle yabona ukuthi sipholile ke nasi sifunza nje ukubuka ke kubumusina hleli lapha kuyeke la 25 mabuka liphalale Thabazimbi lihleli ku 23 uyofika nangale kubo Magupane engwane lomuhle kanze ke masiqhubeka sikubukela ke la sifunza impumalanga nakhona ke likhombisa ke kuphola kuleto inzawo leto mabuka ke la sifunza ikakhulu beke inzawo iCarolina hleli lapha kuyeke la 22 lokusho ukuthi ekseni kuyobe kubanza nangale ke la kubo Standard John njengoba lihleli lapha ku1 ngethi customer dinner liyonyukela lapha kuyeke la 21 kanze ke likhombisa ke kufuthumala ngale ke la esikhukhuza ngolo lomuhle kanze ke la sifunza eKwaZulu Natal mabukwanza lefana nabo Vryheid likhombisa ke kufuthumala uLundi Richards Bay ihleli lapha ku 27 uyafika ku Port Shepstone kanze ke Pietermaritzburg ihleli lapha kuye ke la 28 ngolo lomuhle kanze ke la asifunza ke Eastern Cape inzalo lefana nabo Malitswayi kabanza ke lapho njengoba behleli ku -1 kepha customer dinner lobe hlala lapha kuye ke la 21 kanze ke mabukwanza lefana nabo Mthatha nangale ku East London ngolo lomuhle likhombisa ke la kufuthumala kuleto tinzawo loto kanze ke masibuka ke la sifunza iWestern Cape mabukwanza lefana nabo Dleni Williams nangale ku Vryheid ngolo lomuhle likhombisa ke kushisa kuleto tinzawo loto ngenxa isikhathi asithathe siyibeke la ngithi kini busuku abube ngilobuhle.